Kuhinja spremna, hrana se prži, tavu spretno Mario drži. Vatra! Sjec, šprint, flink, flink, na prozoru bing, bing, bing. Ma tko to gnjavi? Pomoćnici mali, brzo ih za stol postavi. Viti lijepo, žlica stoji, Luna voće dobra broj. Sven je tu za suđe birat, Martin zna u lijevak svirat. Pomoćnika posuda ne zna što je do sada. Kuhaj i ti s nama, primakni svoj stolac, zavirimo skupa u šareni lonac. Pa šta se tu događa? Sviramo. To neki rock koncert imamo. Da, kuharski. Možemo nastaviti, ja imam jednu super pjesmu za to. Jesmo spremni? Da. Idemo stvari u ruke. 1, 2, 1, 2, 3 i... Vadi lonce, vadi žlice, dobro spremaj trokutice. Malo papra, malo soli, svako dobru hranu voli. Super je bilo, sad smo završili, sad moramo pospremiti to sve, staviti nazad u kuhinju i idemo pogađati tajanstvenu kutiju. Može? Prvi par, Vita i Martin. Neko lišće. Salata. Blizu, ajde, još malo. Krava. Nije. Kakva trava? Idemo na drugi par. Ajde, da vidimo sada. Matovilac. Blizu. Kopriva. Nije. I sad možete uvnuti unutra ruku i povući prema van. To šta je unutra. I da vidimo hoće li ko pogoditi. Polako. To je to. Da vidimo šta je. Salata. Vita, Neka salata mi se čini. to je špinat. Špinat. To je špinat. Sad znam. Špinat će nam trebati za njoke s puretinom. Današnji sastojci. Puretina, krumpiri, jaja, svježi špinat, oštro brašno, maslac, sir, majčina dušica, vrhnje za kuhanje, sol. Danas kuhamo Špinat, njoke, puretinu i ne znam kaj još. i to je to. Luna i Martin, vi odete tamo u sudoper i lijepo perite na špinat, a vi razbite ova tu u jaja, stavite unutra, izmutite dok ja stavim kuhati krumpir za naše njoke. Pojma. Sad pretresi ovak. Evo, oprali smo špinat. Krumpir. Izmutili jaja. Evo me, stižem, vadim krumpir, upravo je gotov. Tebe. To su naši krumpiri za njoke. Krumpir se radi sa njokima. I njoki sa krumpirom. Njoki sa krumpirom. Sada ćete uzeti ovo. I da možeš ti. To je pire. Tako je. I idete sad, Luna i Martin, ovako uzeti na pola i na pola. Beskonačnosti. Pomalo, na pola. A mi idemo napraviti njoke. Treba nam maslac, jaja, treba nam sir grana padano. Grana? Što? To je sir koji Nikad nisam čuo takvo ime u životu. raste na grani i pada na pod. Yeah. Dodajte maslac U jaja. u krumpir. Dok je krumpir još Ne bude mi vruć. ja. I još onda malo stiskati. Ono će trajati 100 godina, Mario! Neće. Dodaj sve sada jaja unutra. Mario, ali su ovo dovoljno veliki komadi? Je, super je. A gledaj kako je ona male. Pa nam pola samo. Koliko žlica? Zašto Dvije, uopće stavi ne treba? pa ćemo to izmiješati. Evo ja ću samo Ja malo ću izmiješat. Samo ovako malo u krug da se to brašno što bolje spoji, a onda ćemo nastaviti miješati malo sa rukama. Ajde. Mogu, Mario? Može, zajedno, malo sad ti. Dobro stisnite sa svih strana da izgleda kao jedno sup. Pa polako. Ma toplo je, nije jako vruće. Ali sve morate skroz do dna. Gurnite ruke do dna i stisnite. Ajde.
Stavit ćemo malo brašna i skinut ćemo to sa ruke. Gledaj, daj okreni ruke. Evo ga, i sad samo malo provuci to brašno kroz ruke. Ajde meni odmah. I meni. Da. Ne. Samo dobro Meni se ne izmiješ. skida. Molim brašno. Evo još malo brašna. Daj se malo. Evo ga. I meni. Mario. Jo, svo ćemo brašno potrošiti. Pa naše puretine nema. Bio sam siguran da sam je kupio i da je ovdje u frižideru. Moraš ići kupi. Vi završite sve do kraja, ja se brzo vraćam. Može? Okej, i onda idemo prat ruke. Izmislila sam igru. Od ovog tijesta napravite zmiju do kraja ove podloge. Od jednog kraja do drugog? Da. Okej. Sve. Ja imam svoju. Ja. 3, 4, sad! Ček, dodaj mi brašno! Nema. Vita! Kada bab? Drugi. Prva. Vita, Vita! Ajmo! Hoće napraviti uži klipa. Kakav klip? Stop! Klipić. Jesam. Jedan zadnja. Treći. Jej! Čestitam, Luna. Čestitam, Luna. Ja sam nabavio našu puretinu, donio sam ju, već sam ju izrezao. Evo, to je meso koje ćemo staviti u naš umak sa njokima. Jel vi znate kak ta purica naša izgleda? Kak je ona, šta je to? Kakva je to životinja? Ptica. Ptica? Ptica. Slična je kokoši. Malo veća ili malo manja? Malo veća. Dobro, znamo kako se glasa? Ima da, prepoznatljivo. To je baš super. Super, vidim da ste vi zmije već sve napravili. Malo si to pobrašnite, da vam se ne zalijepi, krenite rezati dok ja idem tamo kuhat naš fini umak. Dosta! Ja ću probat biti najbrža. Ja radim čudno oblike. Bravo. Pa i ja. Spinatom? Je, polako ćeš mi dodavati ovo sve što ću ti ja reći. Ja nisam. Njama. Fino izgleda. Kako je to njama? Evo njokači! Čekaj, samo da još malo popravim. Mljac. Vi zaberite najljepše njoke, stavite ih ovako po par komada unutra i polako ih prebacite u vodu. Kad se oni dignu, onda su kuhani, a mi ćemo do tada napraviti umak. Sven, molim te, dodaj mi polako vrhu. I možeš ga staviti evo unutra. Evo, maknut ću ti. Preli to unutra. Ide. Polako. Bravo. Stavit ćemo špinata 2 šake. Sad ćemo malo posoliti. Može. To je to. Bravo. Njoke kad isplivaju gore, onda su one gotove. Okej. Hoćete mi nacrtati neke zabavno od tog brašna? Da. Ajde. Šta je to? Umjetnost. Umjetnost? Sad molim te, uzmi malo škare i izreži mi jedno 2-3 vrha od začina. Ja nisam znala da muški kuhaju, jer moj tata ne kuha. A ko kuha, mama? Evo. Moja mama najviše kuha. Evo, jelo je pri kraju. Na kraju ćemo dodati još... Sir. Koji sir? Kako smo ga nazvali? Njamto sir. Grana padano. Evo, naše njoke su spremne i možemo to ići probati i jesti. Mario, gladni smo. Mario, gladni smo. Evo me. Mario. Vi ste sve poslužili? Da. Super. A ja imam neko super umjetničko djelo ovdje. To je neki... To je delicija. Neki cvijet. Njok cvijet. Super, dobro je da sam ja pojeo malo prije svoje njoke, tako da neću ostati gladan. A, imam i novu vilicu. Super, znači s tim ću jesti. Vaše je sigurno finije, puno bolje nego moje.
Uživanje u svom jelu. Pa i nije baš najfinije. Ovi su mi fini. Pa fino. Mario, ovo je najbolja stvar koju sam ja ikad probao. To smo svi zajedno napravili i tebi je to najbolja stvar, meni je to baš genijalno. Martina, sad mi malo piši sad okuse, koje sve osjećaš od ovog jela koje smo sve napravili? Najfinije mi je meso njoki. A umak? I umak. A špinat? I špinata. Za njoke s puretinom trebalo nam je puretina, krumpiri, jaja, svježi špinat, oštro brašno, maslac, sir, majčina dušica, vrhnje za kuhanje, sol. Kako kuhamo ostala jela? Provjerite na aplikaciji, web stranici i YouTube kanalu Juhuhu!